Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye mu Burundi. Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye hanganije baburiye ibyabo mu isoko rya Ngozi nyuma yuko andi masoko nayo ahiye muri uyu mwaka. Mwe mu batuye mu mujyi wa Ngozi yabwiye ikinyamakuru BBC ko umuriro watangiye agana 2:00 za nijoro ugakomeza no mu masaha ya nyuma ya saa 6 z'ijoro ubwo ibikorwa by'ubutabazi byatangiraga. Icyawuteye kugeza ubu ntikiramenyekana. Mu butumwa yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X, Perezida Ndayishimiye yavuze ati dutuye umubaro n'isoko ryo mu mujyi wa Ngozi ryaraye rihiye aho bene igihugu bahakorera baraye baburiye ibyabo. Twihanganishije cyane abahuye n'ibyo byago, turabasaba kudacika intege. Amakuru ava mu hagariye abacuruzi bava muri iryo soko hari ahantu 1,000 ho gucururiza. Umuriro ukaba watwitse 80% by'ibicuruzwa byari birimo. Nta gaciro k'ibyaye katangaje ndetse abatetsi ntibatangaje niba hari abantu bapfiriye cyangwa se bakomerekeye muri uwo muriro. Isoko rya Ngozi ni imwe mu masoko akomeye mu Burundi ndetse mu bacuruzi b'Ubujumbura bajya kuriranguramo ibicuruzwa nk'inkweto n'imyenda. Ugushya kuri isoko gukurikira andi masoko yayo mu mezi yavuye hashize hakangirika ibintu byinshi. Muri Kamena uyu mwaka isoko ry'imbaho n'imiti ryo kwijeho mu mujyi wa Bujumbura ryarahiye. Muri Gicurasi isoko ryo mu Kinama naryo yarahiye ndetse no muri Mutarama uyu mwaka umuriro watwitse byinshi hanze y'isoko rya Bujumbura City Market rizi nko kwa Siyoni. Naho amakuru yize bagera mu kinyamakuru Bwiza remeze ko abasirikare barirwa muri 650 mu ngabo z'u Burundi bamaze iminsi baragotewe mu gace ka Rugezi mu misozi miremire mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Amakuru y'iki kinyamakuru cyamenye nuko mu basirikare bagotewe muri Rugezi harimo ufite ipeti rya koloneli na babiri ufite ipeti rya majoro. Izi ngabo zese muri kariya gace nyuma yo kutundi duce tugakikije turimo Bikenke, Karengi, Birarombori na Poenzero twamaze kwigarurwa n'imitwe F7 twirwaneho. Amakuru ava ko mu iki cyumweru ubundi bwagereje kohereza abasirikare ngo bajye gucungura bari bagenzi babo, ariko makamyo 3 yabatwaye yose araswa na drone yahise yahindura umuyonga. Abenshi muri abo basirikare kandi basize ubuzima mu gihe bake barokotse bajyanwe kuvurirwa mu Bujumbura. Andi makuru iki kinyamakuru cyamenye avuga ko abayobozi b'u Burundi bamaze gutangira ibiganiro n'M23 twirwaneho kugira ngo bahinzira bari abasirikare. Burundi busanzwe bufite muri Kongo Kinshasa ingabo zirenga 10,000 zisanzwe zifashiza kiriya gihugu mu ntambara zimaze imyaka 5 zirwanamo na M23. Ese aho ufite indwara zakubayeho akarande, reka nkurangire muganga Ruhumuza ukorera Kibabi muri Kongo Kinshasa. Ni umuhanga akuvura akoresheje ibimera. Muganga Ruhumuza akuvura amarozi yaba ibitegano cyangwa se ibihuherano, akuvura karande, igicuri, igifu kidakira n'umutwe udakira, imidido ndetse n'ibindi. Umwihariko wa muganga Ruhumuza arakuvura ugakira neza kandi avura akoresheje ibimera. Mwamusanga mu mujyi wa Kibabi hirya hangaha i Masisi cyangwa se mu mujyi wa Rubaya. Waba unamukeneye ukamwandikira cyangwa ukamuhamagara ukoresheje WhatsApp. Urandika akamenyetso ko guteranya 24 38 46 58 18 arakubwira uko wamugeraho kuko bamugezeho bose bamutangira ubuhamya. Umwihariko wa muganga Ruhumuza nuko anahugura abandi baganga mu kuvura bakoresheje ibimera. Naranganisha amaso nyamakuru byandikirwa muri Tanzania. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe abapolisi muri Tanzania batangaje ko bateye muri yombi abantu 30 bakeye ko gushishikariza ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu gihe ubutegetsi bukomeje kugenzura ibikorwa byo kutavuga rumwe na leta nyuma y'uko habayeho guhagarika inama n'imyigaragambyo bya politike. Polisi yavuze ko abantu bafashwe mu rwego rwo gukumira ibikorwa bishobora guhungabanya umutekano ndetse ko ikomeje gushakisha abandi bakeye ko kugira uruhare muri ibyo bikorwa. Icyo cyemezo cyafashwe muri Minisitiri w'umutekano w'imbere muri Tanzania ku itariki 26 Kamena yatangaje ko ibikorwa byose byo guterana ku mpamvu za politike bihagaritswe. Mbere y'iryo tangazo hari yateguye imyigaragambyo ku itariki 7 Nyakanga yabasaba ko abamavugurura ya demokarasi ndetse agatangwa n'ubutabera ku bantu baguye mu mvururu zabaye mu gihe cy'amatora umwaka ushize. Gusa ko yarakohereza abasirikare n'abapolisi benshi mu bice bitandukanye by'igihugu byatumye imyigaragambyo itaba. Raporo y'akanama kashyizweho na leta kugira ngo gukurikirane ibyabaye mu myigaragambyo banjirije amatora y'umukuru w'igihugu yasohotse muri Mata umwaka yavuze ko nibura abantu 518 bicwe mu mvururu zabaye nyuma y'amatora, aho byavuga ko zatewe n'uko abakandida bakomeye barwanya ubutegetsi batemerewe kwitabira amatora. Nyamara ubutegetsi bwa Tanzania bwamaganye ibirego by'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko inzego z'umutekano zakoresheje imbaraga z'umurengera mu gihe cy'imvururu zishingiye ku matora. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakozeje muri no barandika. Banditswe inama y'igihugu y'abepiskopi b'amatorero yo muri Kongo Kinshasa, ni ukuvuga le Conseil National des Évêques d'État du Congo cyangwa se SNEC mu magambo y'igifaransa, yatangaje ko iki kivugurwa ry'iteko nshinga rizemerwa binyuze muri referendum. Mu itangazo yakizagaragara ku wa kane Kinshasa yasabye ko hakorwa impinduka zitandukanye zigamije gukomeza inzego za leta. Mu byifuzo by'ingenzi yatangaje harimo kongera ububasha bwa Perezida wa Repubulika ya Kongo Kinshasa. SNEC isaba ko Perezida yahabwa uburenganzira bwo gushyira mu buryo butaziguye Minisitiri w'Intebe ndetse na ba guverineri n'ababungirije b'intara. Uwo muryango usaba kandi ko hakorwaho itegeko risaba ko guverineri agomba kuba akomoka mu ntara ategeka. Uvuga ko ibyo byatuma abayobozi bashyirwaho hashingiye ku bushobozi bafite aho gushingira ku nkomoko yabo, bikarushaho guteza imbere ubumwe bw'igihugu no kunoza imiyoborere y'intara. SNEC ishimangira ko ivugururwa ry'itegeko nshinga rikwiye guturuka ku bushake bw'abaturage kandi kubakirwa ku bwumvikane busesuye bw'abanyekongo
Kongo bose. Uretse ibijyanye n'imikorere y'inzego za leta, abayobozi b'amadini basabye ko hashyirwaho inama y'abaturage ishinzwe ubuhuza, ubwumvikane n'amahoro. Iyo nama ngo bafite inshingano zo guteza imbere ibiganiro hagati y'inzego n'imitwe itandukanye y'abanyekongo, gukumira amakimbirane no kuyafasha gukemurwa mu nzira y'amahoro. Mu gusoza itangazo ryayo, SNEC yahamagariye abanyapolitike, amadini n'amatorero ndetse n'izindi nzego zose zigize sosiyete sivile ya Kongo gushyira imbere inyungu rusange z'igihugu mu mpaka zijyanye n'ivugurura ry'itegeko nshinga. Yashimangiye ko impinduka zose zizakorwa zigomba kuba zigamije gushimangira ituze ry'igihugu, kunoza imikorere y'inzego za leta no guteza imbere ubumwe bw'abanyekongo. Hanyuma kandi icyubahiro cyose mu baturage baturiye imipaka ya teritwari za Walikale na Masisi nyuma y'imirwano isakiranyije FCM23 n'ibiro ry'imitwe y'abazalendo. Imirwano mu midugudu ifite akamaro mu rwego rwa gisirikare bituma abaturage bongera kugira impungenge zikomeye z'umutekano ndetse n'ibibazo by'ubutabazi. Nk'uko abayobozi b'imiryango gakondo babitangaje, imirwano yatangiye agana saa 5 za nijoro ubwo abarwanyi b'abazalendo bagabaga ibitero icyarimwe ku birindiro byinshi bya FCM23. Imirwano yabereye cyane cyane muri utu duce turimo Karembe, Karonge, Kivuye ndetse na Mpati. Amasasu yakomeje kuraswa ubudahagarara kugeza agana saa 4 za mu gitondo. Ibi byatumye abaturage benshi bikingirana mu ngo zabo kubera ubwoba, mu gihe imiryango imwe n'imwe yahungiye byihuse mu kigo nderabuzima cya Karembe ishaka aho yikinga. Mu gitondo cyo kuwa kane nyuma y'uko imirwano yasaga n'ihagaze by'agateganyo, abo bahunze bongeye gusubira mu ngo zabo. Nubwo mu gitondo habonetse agahenge gatari ku baturage baracyugarijwe n'ubwoba bukomeye, kuko ako gace kamaze ibyumweru birenga 2 karimo ibikorwa by'urugomo bihoraho. Imirwano mishya ikurikiye ibindi bikorwa by'urugomo byahitanye abasivili benshi mu minsi ishize. Mu cyumweru gishize mu duce twa Kasake, Shangi na Rukenge twagabwe ibitero bivuga ko byakozwe na FCM23, aho amazu menshi yatwitswe nkana. Nk'uko amakuru aturuka mu buyobozi gakondo muri Bashari Mukota bivuga, byibuze abasivili 26 bamaze kwicwa, bamwe bapfiriye mu mazu yabo bahiye, mu gihe abandi bishwe n'ibisasu byarashwe n'indege zitagira abapilote cyangwa se drones. Hagati aho umutekano muri aka gace ukomeje kuzamba, bituma abaturage bakomeza kuba mu bwoba no mu kaga ko kongera guhunga. Naho Depite Justin Bitakwira uhagarariye agace ka Uvira mu nteko ishinga amategeko ya Kongo yasabye Minisitiri w'Ingabo n'Umugaba Mukuru w'Ingabo za FARDC kuvomera bakajya ku rugamba. Ivuze ko bakwiye gukora ibishoboka byose bakarinda umujyi wa Baraka kujya mu maboko ya FCM23. Mu kiganiro na Radio Top Congo FM, Bitakwira yanenze abayobozi bakuru b'igisirikare, ababwira ko igihe kikize ngo bajye kubura ibikorwa byo kurinda igihugu aho kuguma mu biro. Ati, Bwana Minisitiri w'Ingabo, Bwana Mugaba Mukuru w'Ingabo, nimuve mu biro mufate ubukonje mujye kurwanira igihugu, nicyo mwakiriweho. Niba mutabishoboye nimwegure abandi bazabasimbure. Bitakwira yavuze ko Baraka ifite akamaro gakomeye ku rwego rw'igisirikare, kuko ngo uramutse ifashwe na FCM23 byafungura inzira yerekeza mu mujyi wa Karemi binyuze ku kiyaga cya Tanganyika ndetse no ku muhanda uva Fizi Baraka ujya Karemi. Ati, umunsi Baraka iramutse ifashwe umwanzi yabona inzira ifunguye. Hari ikiyaga cya Tanganyika kigana Karemi, hari kandi n'umuhanda uva Fizi Baraka ugana Karemi. Twaba dufunguriye umwanzi inzira. Aya magambo aje mu gihe imirwano ikomeje kwegera umujyi wa Baraka. Ku itariki no kuresha Nyakanga, ubuyobozi bwa FARDC bwatangaje ko iyo rigizwe na FCM23 twirwanaho ryagabye ibitero bikoresheje drone mu bice bitandukanye bya Kivu Amajyaruguru n'Amajyepfo birimo Baraka. Ni ibitero amakuru avuga ko byaguyemo abasirikare batari bake ba FARDC n'ingabo z'u Burundi. Tariki 6 Nyakanga, agace kazi nko kwa Murima kari nko metero 40 uvuye Baraka kaje gufatwa n'inyeshyamba za FCM23, mu gihe umujyi wa Baraka wari ugikomeje kugenzurwa na FARDC. Kwa Murima hafashwe yongera kutunga ibice tw'ingenzi turimo na K.0 gasanzwe ari amasangano y'imihanda yerekeza mu mujyi wa Baraka na Fizi. Ubwo kandi senateri wo muri Kenya Aaron Cheruiyot yatangaje ko tariki ya 17 Ukwakira ikwiye kwizihizwa nk'umunsi wo kwibuka no kwizihiza iyeguzwa ry'uwahoze ari Visi Perezida wa Kenya Rigathi Gachagua. Ibi yavuze mu rwego rw'ibyo we n'abashyigikiye Perezida William Ruto bavuga ko ari intsinzi ya politiki nyuma y'uko Gachagua yegujwe binyuze mu nzira z'amategeko. Aya magambo agaragaza ko amakimbirane na politiki hagati ya Perezida Ruto na Rigathi Gachagua akomeje gukaza umurego. Abashyigikiye Ruto bavuga ko tariki ya 17 Ukwakira ifite amateka akomeye, kuko ari bwo Sena yemeje burundu ko Gachagua avanwa ku mwanya wa Visi Perezida. Naho kwinjira kwa senateri wa Nairobi Edwin Sifuna muhatanira kuzagarira abarwanya ubutegetsi mu matora y'umukuru w'igihugu umwaka utaha birimo kongera amacakuri n'ipiganwa rikomeye mu ihuriro ry'abarwanya ubutegetsi bwa Kenya. Umutwe wa Linda Mwananchi umaze amezi ugaragara nk'umwe mu mutwe ikomeye inenga ubutegetsi bwa Perezida William Ruto. Ubu watangaje ko ushyigikiye Edwin Sifuna nk'umukandida wawe ku mwanya wa perezida, ndetse unatangaza umugambi wo gushinga ishyaka rya politiki. Iki cyemezo cyahinduye isura y'ibiganiro byo gushaka umukandida umwe rukumbi wa opozisiyo. Kugaragara kwa Sifuna nk'umukandida bishobora gutuma habaho guhatanira inkunga y'abarwanya ubutegetsi hagati ye n'abandi banyapolitiki bafite inyota yo kwiyamamaza umwaka utaha. Abasesenguzi bavuze ko ibi bishobora gutuma kugera ku bwumvikane bwo gushyira umukandida umwe rukumbi birushaho kugorana. Iyi nkuru igaragaza ko nubwo abarwanya ubutegetsi bose bahuriza ku ntego yo guhangana n'ubutegetsi buriho, hari ibibazo bikomeje kuvuka ku bijyanye n'uzabahagararira, bikaba bishobora kugira ingaruka ku mbaraga zabo mu matora ateganyijwe umwaka utaha.